man tumas bisan na kun lagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring sure nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini himan tumas may ginbisita. Babayi nga biyuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaran han iya timpos nga paghigugma. Nagisugla iday ngan sinmiring himan tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imong paglakak aros ka na nganit matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas maluya ka na. Oy, Intoy! Ano sa pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy! Makusog pa rin ha! Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kay rumula, kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakak, aros ka na nganit matumba. Ini man tumas, waray pinipili, tunan ngungursunada. Bisan lahin ko nga, babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaog, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip unon, iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na kun lagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nga la kamo kay ini iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nganit matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Hunahunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nganit matumba. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakad aros ka na nganit matumba.